UMDC Kamaulai constituency uba Tabor lang patau ulaong ba unpintikna ba kasnong mauro kanyai sa hapo Kamaulai constituency wat hadin ba ka delimitation committee kala ajingmud hakakai port jongka ban kenria no Syakajayau constituency uba Tabor ulaong ba annom weng ya Kamauro na maulai kamtam kibahap hapo Kamaulai Town Dorbar. Ulaong ba un sa Shimkia ban pentikna bakan nong kumju kumbaka julong mensywa. Habaya day bat kamaupat ulaong ba kadai ka jingkat pat jong kinong syong shnong kamaupat ba kikwa ban penkenria no sya pentor bat kum unong mikmat uburom ya kata. Hadian mengiyo itu report mi bakadon kacing ajemot nakaliang delimitation committee kabide bat snong moro bakade banlik no sejaya dan nakaliang jungahi kum u nomi khamat snong mulai badon kacing kle hapok isi ngala persya ya kane bak ngalaong ba ka mulai ngimla ban pelat ya kanu nung snong ka bahap mulai constituency de nakaliang ka isiru nomor kumba pitip kamde ka property jong ka isi keturu kedai ka bang hapra ka house ban ka house ni pabun ke MDC kala kantat no ikatu report da kaba ki ong bangitan kamban rip ban pet biang si sin terkenal klara na select committee te tangawi suka banong ki no song mulai kamtam no song moro ba kamoro kanomi na song mulai